kamenye ko umwana w'umukire ari bureze kujya kureba filime ya Rocky nijoro nako kaza kuri sare aho berekanira filime. Valentine. Hi, Remy. Bite Remy? What are you doing here? Urakora cyane. I told you I like Don't Move. Sinagumye ko nkunda filime za Rocky. To check Cagney out. Nigira nk'atarasi ko bari buhahuriye kumbe yari yumvishe gahunda bafite. Uyitwa atangira kumurikira inshuti ze, uyitwa Valentina, iki inshuti ze zitazi no karaga kozi kiwabo. Allie, Kelly and Jane. Ni keza karuta n'inshuti ze ariko. By yourself? I called my friend but she flaked. Uri wenyine se waje kuri nyine nahamagaye inshuti yanjye ariko ntabwo yabashije kuhagera. Kumbe yaje wenyine. Waje se duka twiyungaho. I guess we could. Okay, reka nze mbiyunge hagiye yinje bwese. Wambaye ikanzu nziza. Shut up. Yeah. Urakoze. I'm a designer. By the way, I love your shoes. Nawe inkweto wambaye ni nziza. Zifite marike ya Mark Jobs. Bari Jacobs. Ibintu by'ibimarike sinjya mbimenya. So do I. Here we go. Okay, tugende. Atangiye gusohokana n'umwana w'umukire, dore umwana w'umukire hafashe. Kagenda kisetsa n'umukozi we mu rugo. N'umukozi wo mu rugo sinzi mabuja bimenye. I don't like to lie. Ntago nkunda kubeshya. Amunaga yamuca ikopi imbere. Wears. They do not belong to Mr. Spence. Aka gakariso ntago ari aka boss wanjye nyakuba Spence watumye mubeshya karake kandi atarake. Yaje guteza ingaru nyirabusha. Of course they don't. Yego ko gakariso ntago ari ake. Fine, it's Reka ngusobanure. a really funny story. Ni inkuru isekeje. I like to laugh. Nanjye ndashaka guseka. So, while you were in San Diego seeing that immigration lawyer, this actor in my movie came over to rehearse. Cyagiye ugiye kureba avoka wawe waruhutse ngo ujye kureba avoka uzagufasha uva muri San Diego. Atari umwacteur hari umukinnyi wa filime dukinana yaje kunsura. Really hot that day, so we decided to Wari umunsi ushyushye. And when he left, he Tuhitamo kujya muri piscine. have everything, but he clearly didn't because he, Tuvuye muri piscine tumaze koga ahita yambara yihuse yibagirwa agakariso ariko nta kindi twakoze. Dore ukuntu amureba. Rosie. I know what you must be thinking. Ndabizi ibyo utekereza. I've told you the truth. Gusa nakubwije ukuri. Why not tell Mr. Spence? None se kuki uko kuri utakubwiye umugabo wawe nyakuba Spence? And he would assume the worst. Nuko ahita akeka ko wenda hari ibindi twakoze nge n'uwo mukinnyi wa filime wansuye kandi ntabyo. Rosie. Husband. Uriya ni umugabo wanjye. Because we fight, it doesn't mean we don't love each other. Erega nubwo ukibona dutongana n'umugabo wanjye ntukagire ngo ntabwo dukundana. Like that. This actor. Uwo mukinnyi wa filime. You swear you didn't. Urarahira ko mutigeze urabizi mbega. I swear on the life of my child. Ndarahira ku buzima bw'umwana wanjye ni wa mukinnyi wa filime witwa Peri. Nukuri ntabwo twigeze turyamana n'uwo mukinnyi wa filime waje. Hari iburayi umukozi aragenda. Okay, umugabo wa nyakuba Spence nanjye nta kintu ndi bumubwire noneho. Afata kaga kariso. Thank you. Abakozi arabatera ubwoba nyirabuje mpaka karahira katigeze aca umugabo w'inyuma. Acaho ni Rosie. Amaze gucoye n'umukinnyi wa filime. Yihanagura amarira yareraga namwe bakinisha muri filime namwe y'ingona. Abakinnyi ba filime buri abakenshi bari n'abatubuzi. Ashobora kugukinira filime imbere yawe ukavuga ati uyu muntu arababaye kweri. Kombe tugarure kuri Rich. We're right there. Sasa Carmen banyirabuje bamusize ku rugo yagiye atumira abakozi bandi b'abaturanyi do nababwiye abantu musigira urugo abakozi do baragenda bagatumira abandi bakozi b'abaturanyi bakaza bakaryama kuri piscine wagira ngo nibo banyira urugo ngo ndi kumva ameze nk'uri kumwe na Enrique Iglesias we. I knew I was meant to own nice things. Ubundi je navukiye kutunga ibintu nk'ibona umukozi. It's disgusting. Nje mbona ahubwo wakagombye ko wararemewe kuza gukubura ibintu nk'ibi hanagura hano. I was thinking like someone who wants to put her drink down. Carmen. Carmen. So much. Why don't you do what the rest of Beverly Hills does? Marry a rich guy. Because that is his money, and he has the power. And that is unacceptable. Okay, ladies. It's time to be quiet. Muceceke turya ubuzima. N'abakozi b'abaturanyi binaga mu ntebe z'abanyirabuja. Bitch! Hari uwamamagaye icyo cyana cyamabisha ukimamagaye ni cyande. Stay here. Me muri hano? N'abakozi yabatumiye biraha mu rugo rwa boss do bari kunywa icyo kunywa cya boss. I mean, how can she not wipe this down? It's so gross. I'm trying to pass out here. Either grab a rag or shut up. We funga umunwa hano ndi kugerageza guturisha ubwonko umuntu aba yakoze akazi gakomeye. What's going on here? Niba kijya mbere. Wa mukozi wundi bakorana turi gufata twa mu gitondo. Inside by yourself. Who are those people? Barabandi ni bandi bari hari. I want them out of here. Barakora cyane. No. Du iminota 10 yarahita bataha. Why are you being so mean? Ase kuki ukomeje kwifata gutya? Guess here. Why should I risk my job so that you can play hostess? Ntago ngiye natuma mpomba akazi kanjye boss amenye ko twatumiye abantu muri urugo yatwirukana ndashaka bari abantu batahe. Abitekerezo ni Carmen n'umurara n'umuhanzi amuha kabizo.
Okay, 10 more minutes. kubera akabizu mara iminota 12. I deserve at least. Oya ako kabizu ngwaye kamari karatuma bamara iminota 15 naga ari 11. Shani mushake muharare. Tugaruke hano bagarutse mu kazi ni mama n'umukobwa Zoira. Say it for me. Mbwira. What? Iki? Come on, you know what I want to hear. Uzi ibyo nshaka kumva? Marareba. Top of the world, Ma! That kills me. Hey, next week we're going to see Double Indemnity. Ati cyumweru gitara kandi gafilime Rocky yasobanuye nako tuzayo kareba. Ngo sawa tuzajyayo mama arabyumva. Top of the world, Ma? Yeah, I went to the movies last night. Nijoro twagiye kureba filime ya Rocky. Mama arabyumva ko yasohokanye n'uriya musore Remy. Ran into the fish. Ni ukuvuga uri kugerageza kuroba uriya musore wa boss. Uri kuroba ifi. At work. Guma kure ye. But when I'm outside of this house... Mama ku kazi nzajya muguma kure ariko ninsohoka narangije akazi tuzajya dusohokana. Wise maid. Either way. Wa mugingo urani boss ukaba umukozi. Yeah. He said that to his friends. And they like me too. Ya muri inshuti ze nazo zirame. Sasa mva amagambo katangiye kwemera ka Valentine. Ngo ya muri inshuti ze twasohotse ngo inshuti ze nazo zankunze mama arabubwira. Yigeze abwira izo inshuti ze ko woza toilette yiwabo. Ibyo yabivuze. Every mother wants the best for her child. What? Ase mama kuki buri mubyeyi aba yifuriza buri mwana we ibyiza kuri we mu buzima bwe we kuki undakarira. You and I have different ideas about what's best. Remy. Mwana wanjye nawe. And I'm gonna be a part of his life whether you like it or not. Mama ubimenye guhera uyu munsi ko Remy mukunda kandi nzajya mu buzima bwe wabyemera utabyemera. Mama yabyumvise ko umwana we yiziritse ku mwana w'umukire. Yaje hano. Ndagira ngo mva amagambo mama yese aza kwande kwa mama wa Remy nyirabuja wabo uyu ni Zoira. Isn't it nice to have Remy back? Urabona atari byiza ariko kuba Remy yaragarutse gutura iwawe hano. I think I knew how much I missed him. Nibwo nahise menya uburyo nari mukumbuye rwose. I sure hope he stays for a while. I can only imagine how bored he must be. Gusa disi buri ababayeho mwirungu kuva bamutumira. Oh, he's been living. Kuva bamubwira ngo azabe hano. Do you know what those places are like? Urabizi abana b'abasore bari muri kiriya kigero bakunze kuba bari mu birori bari kumwe n'udukobwa duto. Ariko Remy waramubangamiye ubu muri kubana mu rugo rumwe. Kind of excitement. Arabyumva mama ko yabangamiye umwana we Remy. I know. Ndabizi. We'll have a party here. Ngiye gutegurira ikirori hano. Here? Hano. Sure. Yego. I can throw a better party than some silly little fraternity, and Remy can invite as many friends. Ngiye gutegurira umwana wanjye ikirori kugira ngo yishimishe numira abantu bose inshuti ze. Valentina and I can take care of everything. Ngiye na Valentina nugira ikibazo ibindi byose turaza kubyitaho. Mama arishima Zoira yabishakaga karagapanguke. Tugaruke kuri Peri wa mukinnyi wa filime. I couldn't find my car keys. Well, you've got to get to the store. Jya ku iduka ujya kumahira yatumye umukozi ajyana n'umwana. Sigara n'umwana. Just go. Jyana n'umwana. Sasa uyu nyirabuja ni wa mukinnyi wa filime. Yatumye umukozi abakozi b'Iburayi batumye ku isoko babaha imodoka dodododo. Baba bafite perimi. Yajyanye n'umwana. Sasa ari mu nzira agenda, mabuja aramutumye. Agiye kurabona gisohoka mu rugo hari indi modoka yinjiye mu rugo iwabo ahita ahagarara. Kumbe ni cya gisore kindi bakinana amafilime uyu mugore aca umugabo w'inyuma Spence. Toka satani. Uyu mugore pera aca inyuma umugabo we ngo ni umusore bakinana filime yatangiye guca umugabo w'inyuma. Kumbe umukozi Rozi yabibonye arangije agarura urwana mu rugo. Yahise agaruka. Abonye ko nyirabuja ahora aca inyuma kandi yari ahakanye katajya aryamana n'uyu musore. Yaraje abafatana igihangano umukozi wo mu rugo umushara barawukuba kabiri. Iyo ko buja buri umufasha ari mu mahano ngayo aramubwira turawukuba gatanu cyangwa uteje databuja. Yabaguyeho. Avuze ndoro. Uyu ninde? Yabaguyeho. What is she doing? Arakora icyano uyu mugobwa. Rosie. The coffee. Nashaka wazane mukeneye agakawa. French roast or Colombian? Aramufasha. Can we discuss this later? Reka bino tuze kubiganiraho nyuma. Aramufasha. Ari guca umugabo w'inyuma. Tugaruke hano. Westmore's cheating on her husband. Peri we sasa abakozi shaba yaya bagira amagambo bo muri Amerika bo mu Rwanda nago bitwa abayaya bo mu Rwanda nabakozi nyine nk'abakozi ba leta. Reka barabo muri Amerika tubita abayaya kuko bafite utugambo twinshi. Sasa yahise azana amazimwe mu bandi bayaya bo muri Amerika bo mu Rwanda bo nabakozi basanzwe nyine. Ati umusanze ari guca inyuma. In that movie where there was a murder? Ati uwo mutipe wari uryamanye nawe ni wa wundi ukina muri filime ari detective. Iyo filime nimba muyiza aratangira kuyibibutsa. Yakinnye Once Upon a Time. Usko nyizi iyo filime nayibonye ruke yasobanuye. So, you're not going to tell us? None se Spence ntabwo uri bumubwire. Why wouldn't I? Because you don't know how he'll react. He could get violent.
ati ntuze kubibwira umugabo we kuko umugabo ashobora kumuhemukira akitwa akamukubita. I found out Pablo was with another woman, I would get violent. Everything below his waist belongs to me. Sasa abakozi batangiye kumugira inama ngo abibwire umugabo we. So is Perry in love with this guy or is he just Casual sex. What's the difference? Either way. Wabona atamukunda bari kuryamana gusa. Oya kirani icyaha kibigomba kubibwira databuje. hang out on weekends? You should have seen Perry's face when I came in. Hi. That cualquiera knew it was over. Uzi nyinjira ukuntu kahise kamera nk'akagoryi karaka mabusha ka Perry. You shouldn't tell Spence just to get back at her. If you like him as much as you say. I do. Ati skobusha ari we Spence nuze kumubwira ko umugore wamuca inyuma nimba umukunda kuko ushobora gutuma urugo rwabo rusenyuka. Abandi niko Marisora mugira inama mubwira. Nimba uko sobusha umukunda nuze kumubwira ko umugore wamuca inyuma. For him. Because once you tell someone that the person they love is cheating on them. Kuko rimwe na rimwe iyo ubwiye umuntu ukamubwira ati umuntu ukunda aguca inyuma, You change their life forever. ubuzima bwabo buhinduye byiteka. Ikiruta wabihorera ntubibwire ntubateranye paka bari uzamwifatire ko ntubimubwire. Bamugira inama ngo ntabateranye, ntabibwire sebusha ko nyirabuja muca inyuma, nabwire Spence ko Pera muca inyuma. Tugaruke kuri Marisoro kugera hano yasanze wa mugabo Adrian Powell ari kubwira nyirabuja Tyler. Marisoro wagarutse. I hope I'm not interrupting. Nizere ko nabavangiye. We were just talking about. Twari turi kuganira kuri wowe. Oh yes. Yego. Taylor has something to tell you. Tyler mubwire. Don't you, sweetheart? Sibyo mukundwa. I've changed my mind. Nahinduye ibitekerezo byanjye. House. Ugiye kujya gukora mu munsi wawe w'ikiruhuko ujye gukora mu rugo rwa ba Powell. You sure? Oh yeah. Nta kibazo. Sasa bamwemereye kujya gukora muri rwa rugo. Kuki kino kigabo cya Adrian Powell gikomeje kwifuza ko uyu mukobwa Marisol ajya gukora mu rugo rwacyo. Ni rwa rugo rwapfiriyemo nde? But I have to warn you, my home is positively filthy. Ejo azajya gukora ejo no munsi w'ikiruhuko. Nawe yabyifuzaga. Wibuke ura rugo arashaka kuneka. Reka njye kuruhuka. Tyler ni nyirabuja. What did he say to change your mind? Ase uriya mugabo akubwiye iki gitumye uhindura ibitekerezo none ukanyemera kujya gukora iwabo? Mwimye amakuru. Marisol wibuke ura rugo arashaka kujya kurunekamo. Tugaruke kuri uyu. Ari gucuranga piano. Mi vida ubwo niwo kuvuga ubuzima bwanjye. Ni cyespanyolo, my life mi vida. Ari gucuranga afite ijwi ryiza ariko n'umukozi wo mu rugo yabuze umuntu wamuzamura akamujyana muri studio. Niyo mpamvu ahora atega indirimbo Haruwaje. Ari kurimba indirimbo y'Icyespanyolo avuga buryo ubuzima bwe bwangiritse. Menya hari uwamubenze, hari uwamuvuniye umutima. Samu wa mukozi wundi bakorana nawe yaraje aramwumva umukobwa afite imana azi gucuranga. I didn't know you were back. Ntago nari nzi ko wagarutse. That was beautiful. Iyo ndirimbo ni nziza. Thanks. Wakoze. I wrote that. Ninjye wayiyandikiye. Wrote that. You sound surprised. Urumva utunguwe ko narayiyandikiye? It's just so sad. Numvaga iyo ndirimbo irimo akababaro n'agahinda. Yego. That breakup? I can sing about it, but I can't talk about it. Ati n'umuntu wagukatiye se wakwanze. Ati ndabiririmba ariko ntago nabikuganirizaho. Sure. Gira ikindi ngubaza. Why are you in a towel? Kuki wambaye isume? I just took a shower. Where? Nari mvuye koga hehe? In Alejandro's bathroom. Mu bwogero bwa boss wacu Alejandro. Shower. Hasi Karumini we. And he did. Yaravuye muri douche ya sebuje. Byari byiza kogera muri douche ya databuje. Yewe muhanzi bakorera Alejandro. Letting me play while the cat's away. It's just because. Atakana akanya wo kugira ngo injangwe zibyine mu gihe imbeba zibyine mu gihe injangwe zidahari. I'm gonna go and put on my clothes so reka nyende nambara imyenda yanjye noneho. Do you like me too? Ese nawe urankunda? Cya PKG kano gafilime kakigereho. Really? Kuva ikibungo harano mu atari. Ansoma cyagiye wansomaga nyine nahise mbona kunyiyumvamo. Sam, you shouldn't take me so seriously. Sam ntubifate nkaho biri seriye kuva nagusomye nago bivuze ngo ndagukunda. You just playing me? Wanyinishaga sije wansomaga. I'm rude. You're the one running around in a towel flirting with me to get out of work. Okay, wowe wambaye uduswima imbere yanjye. What, you got sick of being jerked around? Sam.
ako kanya hari uwinjiye bakiri gutongana. Wibuke databuja yabasigiye urugo, uwo bakuyemo akaguru yagarutse. Odessa yagarutse, yagarutse asanze bari mu nzu ya bosi bambaye gutya ari abayaya. Abo muri Amerika ni abayaya, ni banegera mbimare, ni bakarya rugo. Abo mu Rwanda bo ni abakozi nk'abakorera leta. Yaragarutse Odessa, yari kumara y'icyumweru ariko avuye kwa muganga vuba. Reka turebe. Odessa atangira kwiyanagurisha piano ya bosi. Sam. Hey, Odessa. Bite Odessa? You're back. Wagarutse. What are you doing to Alejandro's piano? Piano ya Alejandro urayikora iki? Some dust? Nakukuraga ivumbi. Oh, I would have picked you up. I couldn't wait. Wari kuba wamamagaye nkaza nkagufata. You want me to take her back to her? Reka ngo twarize igikapu mu cyumba. Where's the Spanish? Kagakobwa k'Espanyol karihe? I'm sure she's around there. Niko katumye ngerera mu rugo kuri esikariye. Kumbe dore ngako kihisha. Kambaye ubusa. Karamutinya amenye ko kari kuzowe inzu ya boss. Tugaruke kuri Rozi yafashe Nyakwa Spence. Ese twavugana wibuke yafashe umugore, yafashe nyirabuja ari we nde Peri ari gucinya umuntu n'umugabo Spence. Kandi Spence ni umugabo mwiza. Menyaje kubateranya aje kubwira umugabo ko umugore wa mucinyuma. What's up? Bimeze biti? Well, You're not gonna quit, are you? Utambwira kugiye kuva ku kazi. would you think that? Ase kuki watekereza gutyo? You've been too. I've heard my wife called a bitch in 5 languages. Well, I would never say that. So you're happy here? Because I don't know what we would do without you. Nukuri mpamvu mba mpangayitse sinzi ko ari cyo twakora tutagufite mu rugo rwacu. N'umukozi wabo baramwubaha. Are you happy? Ese urishimye? You must be referring to my marriage. Ubwo urashaka kuvuga iby'ubukwe by'urugo rwanjye? It's been difficult. Bimaze iminsi bisa nk'ibikomeye. Just fighting. Ariko bibaho. Have you ever thought of leaving her? Ese ujya utekereza kuba watandukana n'umugore wawe? Umve. I can't. Ntago bishoboka. My folks were divorced. And ababyeyi banjye bigeze guhana divorce baratandukana. Rero ntago natandukana n'umugore wanjye kugira ngo umwana wacu nanjye atazakura ababyeyi batabana. Aba uruingo nyinshi ubundi usanga zakifuje gutandukana, ariko akavuga ati uriya mugore nimureka nubwo afite amakosa menshi aba umwana wanjye azaba hate. Ariko biganiriza umukozi. He always said, el niño es lo primero. The child comes first. Yamubwiye ijambo ry'Icyesipanyol amubwira ati byo kabisa koko abana nibo baza mbere. Ni umugani w'Icyesipanyol yamuciriye. Like you. Yahise yanga kubateranya. Yaraje kumubwira ko umugore wa mucinyuma, ariko n'ubundi niyo yabimubwira umugabo amubwira ati ntago napfa gutandukana n'umugore wanjye. Dutandukanye umwana wanjye yakura nabi. Yahise abyihorera ko bimubwira. Ni icyo ashaka kumbwira ariko ubundi. Nibyo. As long as I'm working for you. Ese wishimiye gukora hano? Ati cyane rwose kuva ari weho nkorera mba nishimye. Uyu mukobwa Roza akunda gukora n'umugabo Spence. Spence ni umugabo w'inyangamugayo gusa umugore we. Tugaruke kuri Zoira. Sasa ndagira ngo kurikire Zoira kimara kumenya ko kano gakobwa ke katangiye kwikundisha kuri inde, kwikundisha ku mwana wa bosi, yahise atuma nyirabuja w'uru rugo ari we Delatur, Madame Delatur Genevieve, ategura ikirori muri uru rugo kugira ngo wa mwana we Remy atumire inshuti ze baze baserebure mu rugo buretse uzurebe. What's going on? Mama ni biki bijya mbere hano? Genevieve is having a party. Madame Genevieve yatumiye ikirori. She's screening an old movie for Remy and his friends. Hari agafilime ka kera ashaka kwerekana kuri Remy n'inshuti ze. Uyu yumva Remy yatumiye inshuti ze kandi wibuke Remy yigeze gupresenta kano gakobwa bahuriye muri sale bagiye kureba filime ya Rock isobanuye. Amwereka inshuti ze ntago yigeze ababwira ko mwihangane. Ntago yigeze abwira inshuti ze, ntago yigeze abwira inshuti ze ko uyu mukobwa ari umukozi wabo mu rugo. Reka ze rero za inshuti ze zimubone. Kugera nabona za inshuti ze bahuriye muri filime yambaye neza zimubwira ati wambaye neza. Zimenye ko ari umukozi w'iwabo cyaba ari ikibazo. Arazibona za inshuti ze. Barebanye. Agenda ubabaza icyo banywa. Mama yabikoze abishaka. I can't go up there. Mama ntago najyayo. Why not? Kubera iki? I just can't. Ntago najyayo. I'm sorry, sweetheart. Mbare mukundwa. This is your job. Aka niko kazi kawe, uri umukozi wo mu rugo jya kubaza bari abana icyo banywa. Ibaza abantu mwahuye mwasohokanye bazi bakubwira ngo wambaye neza urarenze batazi kuri umukozi wo mu rugo bakabonuje kubaseriva. Yabagiyemo arumva ari ikimwaro. Mama yabikoze abishaka kugira ngo kano gakobwa karekeraho kwikundisha kuri inde ku mwana wa boss. Yabajemo. Hey Valentina, dore inshuti zitangira kumusuza. Guys, it's so good to see you. Mbega byiza kuba wahageze, barahuye baramuzi. None iyi myenda wambaye ni nyabakize, ni style wadukanye. Ni style? It's my uniform. Oya ni uniform yanjye. Uniform. Uniform.
Valentina works here. Valentina akora hano ni karya rugo hano. Oh. Hey, dore za nshuti z'ukuntu zimwikoro nta mukobwa wifuza gukundana ntabwo bari ku rwego rumwe dore ukuntu batangira kumureba. Ni byiza ni byiza. Well, sawa. just not too much trouble. Nimba naguteje ibyago wanzanira icyonwa wanzanira byeri Knowless ikonje. Mwebwe nta kindi munywa dore ukuntu bwa bukobwa bumureba nanjye unzanire ariko iyanjye yishyire mu kirahuri. Dore ukuntu ubukobwa buhita bumwicaho kandi bari bashimanye iyo bamenye ko uri umukozi bakwicaho kandi umukozi nawe ni umuntu nk'abandi. We ntabwo uza ngo turyane ikirori se ni Remi we ntabwo ababyitaye ku mukobwa akora iwabo. Oya Remi ntabwo naza mu kirori cyanyu ngiye nkora hano ntabwo naryoshya namwe. Mama niwe wabikoze yaje kureba nyina n'agahinda kenshi fungura twa Knowless yasikororaga. You still don't understand what I'm trying to protect. N'ubu ntabwo urasobanukirwa icyo mba nshaka kukurinda mwana wa. So if you need to hate me for a while, go right ahead. Nimba ushaka kunyanga unyanga ariko umunsi umwe uzagera ubyumve. Uzabimenye ko ngukunda. For you to understand. Winkoraho. Yasebye abakobwa bari barumye vuga ati mbega agakobwa kambara neza none bamenya akazi ke ariko bino nabyo nta makosa. Ubundi akazi kawe ugomba kukagendera ifiyeri nimba uri umukozi wo mu rugo. Aho kagenda nababwira ati ngende umukozi wo mu rugo maze yararize kubera abakobwa bamusanze yarababaye yararira na mama ararira. Tugaruke kuri Adrian rwa rugo rwapfiriyemo umukozi anje gusukura inzu hasigaye. Hope I'm not interrupting. Not at all. It won't take long. Please. Ntabwo rero twari igihe kinini. Adrian Powell wibuke ka gakobwa kajya gupfa. You gonna stay? Uraguma hano se ndakoropa hano hari. Watch women. Nkunda kubona abagore rwose bari gukora isuku biranshimisha. Wumve uri rwo rugo rwapfiriyemo umukozi witwa Flora ari nawe watumye umwana w'uyu mugore Marisol afungwa. I'm not sure that's exactly the word I would use. No. Let's start with dusting. Banza utangire uhanagura hano kugira ngo tubone uko tuvugana. Umve uyu mukobwa yaje kuneka amenye ninde watumye wishyura mukobwa Flora yaje yegeza umukozi wo mu rugo arangije aza imbere ya boss. Hari aba boss bakunda abakozi bo mu rugo bagore murumve. I have so many questions I want to ask. Ndumva mfite ibibazo byinshi byo kukubaza. Probably have some questions for me too. Nawe ubaye ufite ibibazo byinshi ushaka kumbaza wambaza. Now that you mention it. Kuva ubivuze ndakubikubaza. I'll let you go first. Okay, tangira umbaze noneho. Umve. Your maid. The one who died. Wa mukozi wawe wapfuye. Uravuga Flora. Did you like to watch her clean? Nawe wakundaga kumureba ari gusukura. I did. Yego rwose namukundaga kureba ari gusukura. Why do you want to work here? None se kuki ushaka gukora hano? Are you lying? Kubera nshaka amafaranga urabeshya. It's my turn. Ni njyewe ukurikira. So it is. Okay, kurikira ubaze. What was your relationship to Flora? We na Flora mwari mufitanye uwuhe mubano wa mukozi wawe wapfuye? So easy to answer. Icyo ntabwo cyoroshye kugisubiza. Flora was many things to me. Flora yasobanuraga byinshi kuri njye. Confidant, yari ikizere cyanjye. Muse. Yaranshimishaga. And my partner in crime. Yari n'umwunganizi mu cyaha. Bishatse kuvuga iki ceceka? Ninjye utahiwe. Why are you so interested in Flora? Kuki ushishikajwe no kumenya ibya Flora wakoraga hano? She was murdered in this room. Nuko yiciwe muri iki cyumba. Only natural that I'd be inquisitive. Kandi n'ikindi ngende umukobwa ukunze kugira ibibazo byinshi. Wumve akoresha ijambo uno mukobwa sasa uyu mukobwa wibuke n'ahantu yagiye gusaka kazi baramubwira ati wa mukobwa we ntabwo umeze nk'abandi bakozi bo mu rugo uvuga icyongereza cyiza cyane. Sasa yakoresha ijambo ati nuko nyine uriya mukobwa yapfire muri iki cyumba kandi ndi n'umukobwa ukunze kubaza ibibazo byinshi. Ariko ijambo akoresheje ni icyongereza gihambaye ni ya vocabulary ahambaye nkamwe usanga ari twe tuzi ba pimpi batayazi. This is a politically incorrect question, but I just have to ask. Iki ni ikibazo wenda kidasobanutse ariko reka pfe kukikubaza yego. What kind of maid uses the word inquisitive? Ni mukozi nyabaki ubasha gukoresha ijambo nk'iryo ngiryo. Akoresha icyongereza gihambaye. Buri mukozi wese uzi gusoma. Uyu mukobwa akomeje gutungura abantu akoresha icyongereza cy'umwimerere kandi abakozi benshi bakora muri iyi karitsiye. We're paying you by the hour, so lucky you. Mukobwa bari akomeje gutungura abantu. Ese yakoraga icyo ataraza kuneka hano? Tuzi ko yaje kuneka. Ako gashyira hirya. Agashyira hirya. Hari igitabo yego cya gitabo kirimo urupapuro wa mukobwa wapfuye yanditse. Avuga ngo nafashwe ku ngufu. Arabitangira. Yatangiye asoma ati nafashwe ku ngufu. I was raped.
we yahise ari umwaka. Icyo ni igiki? Mr. Powell, please, who wrote? Nyakubahwa Powell, ndashaka kumenya ndanditse urwo rwandiko. The time for questions is over. Igihe cy'ibibazo kirarangiye. Caho. Ruriya rwandiko byibura rwari kumufasha kuba yarushyira ahagaragara, kuko umuntu wafashe ku ngufu uriya mukobwa ashobora kuba ari nawe wamwishe. Tugaruke kuri uyu. Ari gusasa hamwe nyirabuja yarari kumwe n'umupfubuzi n'umuzibuzi. I guess you haven't told Spence about what happened. Nizere ko utabwiye umugabo wanjye Spence byabaye. Oya, ntabyo namubwiye ko yamuciye inyuma. Ntago namubabaza kuko ni umugabo mwiza. Do you hate me? Ese uranya ngo ni nyirabuja? Would it matter? Ubundi se hari icyo byahindura hose? At the very least, thanks for not saying anything. Wakoze kuba utanteje umugabo wanjye ko muca inyuma. I washed those sheets. Nibyo bishuka byanyu nabimeshe mwari muri gucana inyuma umugabo wawe. Amashuka ngo yayameshe. Hari umukozi akwirya yagufasha uca inyuma boss. Yakubwira uko ashatse. Tugaruke kuri Sam na Carmen. I want to say thank you, you know. Nagiye gushimira kubyo wankoreye. Oh, it was. If Odessa had caught me, I would have lost my job. Odessa iyaza kumfata yari kuhita nyirukana. She didn't. So. Ntago byabaye nyine ntakundi. Sam. Sam. You really are a good guy. Uri umusore mwiza. Winkoraho. Okay, why? Kubera iki? You know how I feel about you. Urabizi uburyo nkwiyumvamo. Sam. So, do me a favor. Rero ndagira ngo umfashe. Touch me. Ntuzongere kunkuraho. Walk around naked cause ntukongere no kunyura imbere wambaye ubusa kubera ko confuses me. Bituma mvangirwa mu mutwe wanjye iyo nkubonye wambaye ubusa uzunyikoresha ngira ngo urankunda kandi atamukunda. Relationship with anybody. Ubu ngubu nta muntu ngishaka kugirana umubano nawe kubera iki? Know that man I wrote this song about? Uriya mugabo nandikiye ya ndirimbo mvuga ko yambabaje n'ibiki ya ndirimbo y'Icyesipanyoro. Care about my dreams. Ntabwo yari yitaye ku nzozi zanjye kandi inzozi z'uyu mukobwa n'umuziki. Nagerageza kumubwira inzozi zanjye agashaka kumpagarika. Uyu mukobwa yahoze yifuza kuba umuhanzi, ngo uwo mugabo bakundanaga yamubwira ko ashaka kuba umuhanzi. Uwo mugabo agasa nk'umubuza ati ntuzigere uba umuhanzi. Carmen ni umukozi wo mu rugo ariko afite impano yo kuririmba. Sam aramwumva, bose ni abakozi bo mu rugo. Iyi ni season yaciye ibintu hirya no ku isi. Tugaruke kuri uyu ari kurira Valentine biti nyirabuja yaraje. I wanted to thank you for all your hard work. Nashaka gushimira kubera akazi gakomeje mwakoze mwakira abashyitsi banjye. Nshuti zaremye. You've been crying. Uri kurira? Ni Madame de la Tour Geneviève nyirabuja. Please. Ndakwinginze. Recognize that look anywhere. You're mooning over some man. Ati umukobwa urira gutya bari umuhungu wamubabaje, sibyo? I can't tell you. Nago nabikubwira. It's not a bundio, is it? A bundio. Nizere ko atari abundi waguteye indobo. And I've got dibs. I've been priming that pump since the day he trimmed my hibiscus. Nundi mukozi ubakora muri jaride. It's Remy. Ni Remy. Mwana wanjye, mwana wa boss. You like Remy? Ukunda umwana wanjye Remy? As long as I can remember. Ndamukunda kuva igihe natangiriye kuva igihe nibukira. It's like my face is on fire. Sasa kikoreka abazungu ko nta kibazo cyabo kumva ko umukozi akunda umwana we ntacyo mubwiye mbega byiza. I love him. Umwana we ndamukunda pe. Abazungu ntari biryabo umugore ntacyo mubwiye nyirabuja kumva ko ukunda umwana we kandi uri umukozi wo mu rugo nta kibazo bayumva yanabashyigikira. Mbega byiza. Cisha ni ibintu byiza kuba mwakundanye. And you're not angry? None se ntabwo ndakariye kuba nkunda umwana wawe? Because I'm just a maid. Kubera ndi umukozi w'iwanyu ndi karya rugo. No, darling. Oya mukundwa oya. But you do. That's not who you are. Kuba uri umukozi ni akazi ukora ariko kuba uri umukozi wo mu rugo ntabwo ari uri we. Kind. Uri umwana mwiza. And I'd be thrilled to have my son be with you. Byananshimisha mbonye umwana wanjye mukundana pe. Remy. Namwe bo mu Rwanda nimushake mutangire muri kabana banyu bakundane n'abakozi biwanyu nta kibazo. Must tell him. Nimba umukunda genda umubwire ko umukunda Remy. I understand. Ntabwo byoroshye. Well, don't worry. Ntugire ikibazo. Ndaza kubigufasha mu mwana wanjye mubwire ko umukunda. Wumve i Burayi ntari biryabo. Ati ndaza kubigukorera umwana wanjye mu gupase rwose mubwire ko umukunda. Agiye gupasa umuhungu we mupasa umukozi we akoresha. Mrs. de la Tour, you can't tell my mother about this. Madame de la Tour mbabarire mama wanjye ntuze kubimubwira. Should be together. Kuko mama wanjye ntabwo yishimiye ko nkundana na Remy. Kubera iki? I think she's worried Remy only sees me as a help. Kubera yuko akeka ko Remy umwana wawe mbona nk'umukozi gusa. Still? Barumvikanye. Tell her that you're gonna help me? Oh no.
This will be our little secret. Rino riraza kuba ibanga ryanjye nawe nimba utabishaka ko mbigira undi mibwire. Abazungu naribi. Tugaruke kuri uyu. So, we na Flora. Flora, how serious were you? Urukundo rwanyu rwari seriye bingana iki? Mwarakundanaga cyane? Twasohokanye nk'inshuro ebyiri cyangwa eshatu. Because I found something that might kubera ko hari ikintu nabonye hariya mu nzu yabo. Iretere ya Flora. I think so, I'm not sure, it wasn't signed. Sinzi nimba ari we cyangwa atari we kuko nago yasinyeho. Ati mbonye umukono we nayibuka uyinzaniye. Nago nayibona iyo letere uko Adrian Paul yayitwaye. He was upset. Yabonye iyo letere ararakara. Hurt her. Ati iyo letere yari yanditsemo rwose igaragaza ko uriya mukobwa yababaye asa nk'umuntu wakomeretse. Ndagira ngo ukurikire umusore yafunzwe ashinjwa kwica kwica Flora ariko ashobora kuba atari wabikoze. Ntago tubiramenya ninde wabikoze mbega. Ati bigaragara ko uwo muntu wamuteje watumuteye umujinya wari wamurakaje akandika iyo letere ashobora kuba ari wamwishe. Hey, Mr. Powell has an alibi, doesn't he? Bigaragara ngo nyakwa Powell uriya Adrian Powell ni ufite alibi ni nk'ikimenyetso mbega gishobora gushinja umuntu. Can you get him to tell you? There's a way I could get Adrian Powell to tell me almost anything. Atariko naje kuvumbura ko ari uburyo nakoresha kugira ngo uriya mugabo Adrian Powell ambwire buri kimwe. Ni letere ndaza kuyibona. Rura rwandiko reka turebe. Ese ko letere bona kumbe duri cya Adrian Powell cyakoreshaga wa mukozi wo mu rugo wapfuye upfire muri uru rugo. Tutaramenya ninde wamwishe. Cyaje no gitangira kuyisoma cyandi umukobwa yari yaranditse ngo iki ngo narakwizeye. Ati na makosa yawe. Ni namagambo wa mukozi wapfuye yasize yanditse ati narakwizeye na makosa yawe. Ati wa mugabo yarambabaje, ati yarambabaje pe cyangwa se arambabaza ubifata uko bishaka ariko yasaga nkaho ari umuntu ari kuregera ambwira ati narakwizeye na makosa yawe. Atura muntu yarambabaje. Ararira nawe boss ararira. Boss yararize. Adrian se yapangaga ikintu uriya mukobwa Flora wapfuye wo mukozi wo mu rugo. Arangije afata ya letere arayitwika. Ya letere yasaga nkaho ari ikimenyetso nk'uko uriya mukobwa yarabivuze. Yarayitwitse. Tuzabibona muri episode ya 3. Iyi yari irarangiye. What the heck is kohlrabi? It's a German turnip. Does it taste good? Agirangiye. It's a German turnip. Twikomere sasi yagiye guhaha n'umukozi we ni Merasoru ari kumwe na nyirabuja Tyra. Again, just a dinner party. You're not required to serve gourmet food. These are our friends from the country club. I want to impress them. I want to impress Michael. Mwihangane hari abaye akabazo ku byuma. Janvier zo ne wari kubanga bw'ibyuma ni ubiteye. Iriya episode ni yari irangire dusize ikimenyetso bagitwitse. Wiretere yasizwe yanditswe na wa mukozi wo mu rugo wapfuye witwa Flora. Bura tuzabira muri episode izakurikira tuzamenya ninde wishura mukobwa kuko. Tuzanamenya ese Marisol azabasha kuba yatuma umuhungu wafunguzwa akaba yamenya ninde wishura musora akamushyira mu rukiko. Reka mbasigira mu mwanzo ukomeje guca ibintu wiswe nde P-Dre Varap bagikanwa n'imihando buzima bubagoye tag life ari munanje cyane mvuga kuba pambya bayinyuze biyinja wowe feeling iyi biti wumve vasi wumve kiki kwemeza icyo ugomba sinzi impamvu wiyipinga ufite amatwi yumva byinshi byaba ibibi cyangwa ibyiza rap ukayiha agaciro nk'ifite kibivuga ese nyumva nkubaze bibi wumvisha ku isi rap ihurira he nabyo rakumwe iryo wumva injyana wumva ikiboneza mvugo cyanditswe mu kinyarwanda hip hop n'urusobe rw'amagambo aboneje imvu ashyirwa muri meto ukumva ukuri kwahise ukuriho n'uguzaza ukamenya ibibi by'abisi waba utunze cyangwa utunzwe waba ufite cyangwa ufitwe n'izo stress za isi byumvira muri iyi njyana ukayikunda yivugiye ikakujyana mu yindi muntu Zira nzimu yerekwa n'ijisho ryawe itekerezo bizanwa n'ubwonko bwawe yerekwa imbere icyerekezo cyuje ibyiza kinyereka isura shandi mu bwamamare Dre cyangwa unyite famous iryo niryo sinasanisha n'iyi sura shanza umbonye ntuje gangsta cyuberereka banza medite maze swenge zinsage mvuge ku gahinda nterwa